I pozdrav ljudi, ja sam Marko sa kanala Bizo TV Games, a mi danas igramo Micro Battle. I da ljudi, želim vam se ja zahvaliti što imamo, što nas prošlom temom video Micro Battle mini game imamo nevjerojatnih 100 pregleda. I zašto si me ljudi podigao? Ajde, pusti me. Želim iskočiti dole. Uglavnom, imamo 100 pregleda na tom videu, zato vam se za toliko želim zahvaliti. Ja tu ću vam sada odigrati 2 ili možda čak 3 runde. Uglavnom, nisam siguran, ali idemo u igru. Ovisi koliko će sve trajati, ali nema veze. Ipak, pun sam, želim još igrati, zato jer ste toliko pogledali. Pišite mi komentare, želite li stvarno da snimam toliko Micro Battle, jer, stvarno. Pišite samo u komentare što želite da snimam, molim vas. Očajan sam, ne znam što da snimam. Koje mini igre. Idemo u igru. Ljudi, evo nas u igri, konačno. Nakon 10 minuta čekanja da igra više počne. Uglavnom, molim vas, pišite mi u komentare neke teme, da hoćete da pričam, ne znam, o nekoj igrici, nešto stvarno. Nešto stvarno napišite, samo da znam. Idemo probat skupiti na ovom, video, pa evo, 10 lajkova. Ne treba više, 10 lajkova, ajmo probat skupiti, a može. To nam je ko neki challenge, 10 lajkova. Ajde, možemo mi to. Ja kažem. Uglavnom danas je srijeda 20. Sutra će taj video izaći koji ga danas nijem, zato jer danas sad je kasno. Danas sam izbacio Call of Duty multiplayer. Pogledajte video, bit će video u opisu. Tako da slobodno pogledajte, a šta će meni toliko vune? Dečki, up, ajmo up. Ajmo još gore, to te pitam. O, gledaj, ovo je cheater, gledaj. I sad ti ubili smo cheatera. A, fullo sam ga. To, ali ja sam ga. Nisam. Nemam više ničega. Njih je 3, ovo je 1. Ajmo na clean up, Oh fuck. Oh fuck. Jure me, a me ne mogu uloviti. Ubio sam ga. Žrtvovao sam se za tim, ali pre riskantno je bilo. Možeš ti to, ja sam uz tebe, Ja sam uz tebe, lik. Ajde, možeš ti to. To, makni se. Tako, ja sam uz tebe, evo, vidiš me. Ajde, možeš ti to. Oni samo 2 pišljiva igrača, ajde. Da, tu bi trebala dobra akcijska muzika. To, ljudi, pobjedili smo, yeah. Makar sam ja umro, ali morao sam riskirat svoj život. Uglavnom, idemo još u jednu rundu, yeah. Vidimo se tamo. Ljudi, evo nas u igri, opet ova igra za nas, mi ćemo opet pobijediti, ja vam kažem. Kopaj. Idemo. Ajde, čim se zidovi ospru, imam jedno nešto. Ajmo, idemo nekam. Bao, to meni laga. Zašto meni opet mi laga? Maestro, muzika, vrijeme je za napad. O, kuragu.
Di je? Di je? Maestro muzika, opet. Sad si ugasio muziku. Maestro muzika! Lik je umro i pao dolje i umro. Ajmo, na njega. To ljudi, pobjeda! Evo opet ovaj lik za nas igrao zato. Zašto nisam tronu? Zašto nisam tronu? Ali ne veze, pobjeda! Pobjeda! To! Idemo u još jednu rundu, ajmo, treća runda samo za vas. Ali moramo doći opet do 100 pregleda, jel jasno? Idemo. Ajde, ajde, možemo mi to. Archer kit, da, yes, of course. Ajmo. Green team. Zeleni team, hoću ja zeleni team. Ništa, mi se vidimo kada igra krene za 10 sekundi. I ljudi, evo nas u igri, konačno. Uglavnom, mi smo plavi tim. Kopamo dirt ili zemlju. I sezamo se. Uglavnom da, preživljavanje će ići sad poslije ove epizode. Jedan dan ću preživljavanje snimiti. Nešto, ne znam, nešto ću gradit ćemo uređaj, do kraja ćemo napraviti bazu jedan dio. I uredit ćemo, wow, imam ja već previše toga. Ubi ga, moj si, mrtav si. Ajde ljudi, pomagajte, ja nimam hrane. Treba mi pomoć. To pogodak. Ne mogu ni čuti pogodke. Opet pogodak. Hoćete možda seed prodajem? Ovo tu plavi 3. Jedan žuti i jedan zeleni. A zeleni je gore valjda. I to ga ću ja riješiti. Samo nek mi se još health napuni. Fuck! Kak sam smutao. Nima tu, pa gdje je zeleni? On je ovdje negdje, 100%. Gledaj, negdje mora biti. Tu sam skoro bumpao, Evo ga, tu je. To, ubi ga, to, mrtav je, kamore, to. I ko je, gore? On je gore, ja sam ubio lika zadnjeg, alo, ja sam trebao biti gore. Zašto? Nema veze, pobjeda. Oh yeah. Ljudi, to je bilo sve za ovu epizodu. Ako ste uživali, obavezno bacite like dole. Bacite neki komentar kako vam se sviđa moj kanal, napredovanje. Posjetite Facebook stranicu, bit će u opisu, napravio sam. Uglavnom, ne znam više kaj, preživljavanje ide iduća epizoda, koja će biti epizoda 2, znači idući video će biti to je preživljavanje. Ne zaboravite postaviti Facebook stranicu i to sam sve rekao, ljudi. Pozdrav.